umva kakana ngo Kagame navuga ngo azamujyana uzanjyana hese wowe wamvana he kunza bagatangira sanctions James Kabarebe sanctions officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatanga wahuye ugatanga lessons little boy little girl kunuko wava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada uratanga lessons. What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? Nubwo nyakwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yari Karungu ivanze n'amavubi bikomeye na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi General Neva Evariste Ndayishimiye nawe nuko murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira bipfuriza nabo Burundi ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana, Burundi ni igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwo intambara y'ibihugu byombi irashoboka, bisubiremo irashoboka cyane. Reka mbigusobanurire muri ubu buryo. Igihugu cy'u Burundi cyari Karungu ivanze n'amavubi bikomeye, dore ko Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye yafasha abasirikare batari bakeya biganjemo FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB ndetse n'abandi basirikare bose barwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa mu guhangana na M23 abarunda ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ndetse harunda umuriro ibitwaro karabutaka byo kwifashisha barasa ndetse banarimbura umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda umujyi wa Kigali. Mu gihe ibyo byose Son Excellence Evariste Ndayishimiye igihugu cy'u Burundi akomeje kubikora, nyakwa Perezida Paul Kagame yumvisha amagambo avuga kuri ibyo ngibyo arababwira ati ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize oya muri iki kiganiro ngiye kugusobanurira neza ibitwaro bitanu karabutaka bitunzwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ibitwaro General Neva adasiba kuvuga yuko azabikoresha arimbura umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda umujyi wa Kigali. Niba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru w'amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Njye ni Mr Irene muhaye ikaze. Hari intwaro tunzo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bita BM-21 Guard. Ubundi iyi ntwaro mu gihugu cy'u Burusiya bayita rubura kubera ubushobozi n'ubuhanga ifite mu kurimbura igipimo bikomeye. Iyi ni imwe mu ntwaro zikomeye ku rwego rw'isi kuko buri umwe ufite igisirikare ku isi arayifuza. Ubyumve neza yuko iki gikoko cy'intwaro karabutaka kiza mu ntwaro 10 za mbere ku isi zakoresheje ku ngamba zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi hose. Iyi ntwaro yakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960 ikozwe n'abahoze leta zunze ubumwe z'Abasoviete ubu ngubu bahindutse Uburusiya.
gusa nubwo yakozwe muri uwo mwaka yasojwe ndetse anatangira gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu, bisobanuye yuko abahanga ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bamaze amezi asaga 36 yose batekereza banakora igitwaro rutura bazakoresha mu guhana umwanzi wese uzagerageza kuvogera iki gihugu. Iyi ntwaro yo mu bwoko bwa BM-21 Gad yakozwe inatekerezwa bikomeye cyane n'umugabo bitaga Alexander Gavinage, bayikorera mu ruganda rwitwaga Splav State Research and Production Association, ndetse akaba nawe yari umukuru w'iki kigo, akaba ari nawe wagishinze kugira ngo kijye gikora intwaro karabutaka zizajya zirimbura buri wese uzagerageza kwataka Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Iki gikoko BM-21 Gad cyakuruye intambara gifite ubushobozi bwo kurekura ibisasu 40 icyarimwe bikagenda bikayisekuraho bitumwe icyarimwe bitarengeje amasegonda 20 gusa ngo buri tube cyangwa se buri mwobo uturukamo igiturika ube wakirekuye burundu kigenda kisekuraho cyatumwe. Ubundi iyi ntwaro igikorwa yaresaga ku ntera kilometero 20 gusa kugeza iyi saha aho yashyiriwemo ivugururwa mu buryo bukomeye yahawe ubushobozi bwo kurasa ku ntera kilometero 30 kujya kuri kilometero 45 bitewe n'aho intego uri kurasa ashaka. Ikintu gitangaje kuri iyi ntwaro nagitwarwa na buri modoka imonetse yose, kuri hari ubwoko buri bw'imodoka gusa ku isi bushobora kuba bwayitwara bukayijyana ku rugamba. Harimo iyo bita Euro-335D cyangwa se iyo bita Euro-4320. Ni imodoka zifite ubushobozi buhambaye kandi burenze ubuhagije. Ubyumve neza ko zishobora kuba zanyura hari hose mu gihe urugamba rwa rurimbanije cyangwa se mu gihe waba uri kuzikoresha yaba ari kuraswa bikomeye. Hari ibifaru by'ubwoko bwa T-54 ndetse na T-55 bitunze igisirikare cya FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Bikaba ibifaru bikomeye cyane, bikaba ibifaru bigera ku rugamba bigacurika ikibuga, bikagukubitira umwanzi bisimba bigataruka. Ibifaru byakozwe n'abahoze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ubu ngubu hahindutse Uburusiya. Ibi bifaru kugira ngo ubushobozi n'ububasha bifite kugeza izi saha ubyumve neza ko ari byo bifaru biri gukoreshwa na Perezida Vladimirovich Putin w'igihugu cy'u Burusiya mu guhondagura no guhonyora abanya-Ukraine. Ubundi ibihugu bikomeye ku isi byamaze kumenya neza yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyamaze kuba cyakurikiye igifaru gikomeye cyo bwoko bwa T-55 ndetse na T-74, ndetse yamaze kuvumbura neza iby'iki gifaru kigera ku rugamba bigakora. Ibihugu nka Polandi, Ubushinwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo ku isi byase bikora ikindi gifaru gikomeye cyane cyo kuza guhabya iki ngiki cyo mu bwoko bwa Type-59 battle tanker. Gusa n'ubundi bakimana gukora ibi bifaru bahuriye mu rugamba, Umunya-Soviet abereka neza yuko adakina. Ubundi ibi bifaru byo mu bwoko bwa T-54 battle tanker byakozwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, ubwo Abanya-Soviete bari bamaze kubona neza yuko battle tank bari bafite yo mu bwoko bwa T-34 battle tanker itari iri gukora neza nk'uko ibindi bari barabipanze ku rugamba. Abahanga muri Soviet Union barapima neza basanga kigiye kuba cyababereye igisubizo ni T-54 battle tanker. Ubundi iki gifaru cyo mu bwoko bwa T-54 battle tanker kugira ngo gikore neza ku rugamba gicurika ikibuga gikoresha imbunda ya milimetero 100 yo mu bwoko bwa D-10T 100mm rifle gun. Ikaba imbunda ikomeye cyane icucuma umwanzi ku rugamba gahaba. Kikaba igifaru gifite moteri cyangwa se engine inywa mazutu yo mu bwoko bwa V12 cyangwa se V12, ikaba igira horsepower 520 bikajya kwirukanka kilometero 50 ku isaha. Ahandi iki gifaru kicira amagini gifite uburyo bwo kwambara imiyoboro y'umwuka, bigiye ubushobozi bwo kwambuka mu mazi afite uburebure buri hagati ya metero 4 na metero 8 mu bujyakuzimu. Indi ntwaro ikomeye cyane kandi ihambaye itunzwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ni ibisasu byo mu bwoko bwa SA-7 Grey, bikaba ibisasu byakozwe n'abari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bahindutse Uburusiya. Ubundi iyi ni intwaro ikomeye cyane ikoreshwa n'umuntu umwe gusa ikaba intwaro ikoreshwa mu guhanura kabutindi z'indege za tate cyane cyane zo mu bwoko bwa MiG-24 cyangwa se MiG-39 ndetse n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye zikoreshwa mu kwataka ku rugamba. Iyi ntwaro ya SA-7 Grey ni intwaro yakorewe mu ruganda rwa Soviet Union Design Bureau. Ikaba intwaro yatangiye gukorwa mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu gusa itangira gukoreshwa mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani.
bisobanuye neza yuko yatangiye gukoreshwa hashize imyaka irenga 18 ikorwa. Ibi ngibi bivuga neza yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete aricyo cyayikoresheje bwa mbere nyuma yo kubona ubushobozi buhambaye bw'intwaro utunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubwoko bwa FIM-43 Red Eyes. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zararebye izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabasizeho intambwe imwe, ari niyo mpamvu bahise bafata umwanzuro wo gukora iyi ntwaro yo mu bwoko bwa SA-7 Grade bitewe n'uburyo ki bari barabonye ibyo bakorewe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntwaro ahantu ibera kabutindi ikaba se kibi neza ku rugamba. Iyo iri ku rugamba uri kwikoresha karasa ikurikira ubushyuhe ijwi rya moteri y'indege bayipimyeho nk'igipimo. SA-7 Grade ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 2.5 yaba mu kirere ikagenda kilometero ziri hagati y'300 n'800 igishakisha igipimo. Ikaba intwaro ifite umuvuduko wa Mach 1.4 bisobanuye neza yuko ikubye 1.4 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ibitekerezo by'ukuntu wakira iki kiganiro ndabikeneye muri comment. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru w'amakuru agezweho n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bize nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Njye ndi Mr Irene mwabanye naho ubutaha.